Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sednice, današnja sednica Skupštine opštine Gornji Milanovac započeta je svečanim davanjem zakletve za obavljanje odborničke dužnosti Milovana Nikolića sa Rudnika, koji je zamenio odbornika Ivana Pavlovića iz Loznja. Odbornici su danas također razmatrali programe poslovanja javnih preduzeća i ustanova. Na današnjoj sednici, kao što ste mogli da vidite, usvojene su svi planovi rada javnih preduzeća i ustanova, što je preduslov da od 1. januara mogu nesmetano da koriste novac iz budžeta opštine Gornji Milanovac. I da se osvrnem na ovu godinu, evo zadnji radni dan u 2022. godini, na budžetu opštine Gornji Milanovac ima dovoljno sredstava za isplatu svih potraživanja koja su nastala u 2022. godini. Naravno, ostaje nam i jedna velika rezerva koju ćemo koristiti u 2023. godini. Ja uvek gledam da novca uvek imamo dovoljno na računu i da račun bude likvidan kako bi mogli sve svoje obaveze, pored plata, penzija, boravka dece u vrtiću i tako dalje, moramo imati uvek plaćanje energije, uvek dovoljno sredstava kako bi sve te obaveze izvršili i mislim da smo jako uspešno završili 2022. godinu, jer sve one investicije koje smo planirali smo uradili, a uspeli smo jednim delom i nešto da uštedimo. Da iskoristim priliku da svim sugrađanima poželim srećnu novu godinu, božićne praznike, dobro zdravlje, dobro raspoloženje i da u narednoj 23. godini svi zajedno radimo da Gornji Milanovac ide napred. Komentarišući ovogodišnji rad Skupštine, Lazar Nikolić, predsjednik Skupštine opštine Gornji Milanovac, je rekao: Možemo da kažemo da je Skupština radila efikasno, temeljno i imali smo puno konstruktivnih rasprava. Takođe, prošlu godinu je obeležio rad u ovom digitalnom sistemu. Imamo neke lepe planove za narednih godinu i po dana, možda ćemo rekonstruisati celu ovu salu. Što se tiče Skupštine, ostvarila je saradnju sa svim ostalim opštinskim organima, sa ministarstvima, sa civilnim sektorom i u gradu i u državi, tako da nastavljamo u tom smeru i nadamo se da će sledeća godina biti još bolja. Vidite da Milanovac dobro funkcioniše, većina odluka je usvajana jednoglasno, pogotovo one najvažnije odluke, tako da ovom prilikom želim svima da čestitam Novu godinu, božićne praznike, sve najbolje. Takođe, na današnjoj sednici Nevena Obradović, diplomirani biolog zaštite životne sredine, imenovana je za direktora turističke organizacije Gornji Milanovac.